米德论的罗米阿米阿，祈祷每一天。Dengan Yesus Kristus ko pitiran ita， 唯有耶稣基督是我们的依靠。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I maruku sakasepat at sefang 40 atusir suarsa， ta pasuarsa jingda to nisawawaan ningda。Nawiro matalaw kamu， nawiro awa ay oko pasolin no falujua namusaw han ningda saan。于是他对门徒说：为什么胆怯？你们还没有信心吗？马可福音第4章第40节。Sarikakaaw, awa ay kufana ita o mamaritemah ko maan a karurayan at lemak i rakat no urip. Nika, mikapot si Yesus Kristo i titaanan, sa ito katalaw ko falujua ita. O pitiran no urip ita jingra, parihatayan ningra kita。我们不知道人生中会遭遇什么困境，但主耶稣与我们同在，我们就不再惧怕。他是我们的依靠，他要使我们充满平安。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangao mi pacafai kisu i takwanan ikavariosan nu urip aku. Mitliput kisu i takwanan ikarurayan a lemak. Palasawatan isu ko talaw nu falujua aku a palipahak。主啊，你陪伴我度过人生的风浪。当我处在困境中，你保护我，你挪去了我的恐惧，使我喜乐。Pakay ni itatamaan ang nganganutapang si Yesus Kristo a mitolon。阿们。Nanay mapalamat no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。